hati timu eje inekuza yo tukareba omukanso ba kansara ba Mbarara City South batabukira ba Mbarara City Council aho gukanga kubashashura amabanja ga sente zabo eziri kurenga miliyoni 8 z'emishoro kuza kushoma umukiriya peja oshanga nguna nabandi ezakubira nka street parking bariya nabasasira ngo ezo muzitware twakizenda tinkumanya bwana speaker anshongeje yini itutwire powers tininga mandate cha sente ezo kushaka ngo babasasira ngo ezo site ya sasira this company isente omuntu na agenda council umutaguzo tunyanya to mu kijungu mu mukwata muri kaza mu mukoti abantu mandinga aguzo tunyanya twe ati no mushango musiga abantu banyege sente zituzatenda za 200 za 200 mu bahivere magese tuzabuza guhepa ryo mushoro. Mr. Speaker, hatu washanga ine sente kubanza last financial year isikunga na milioni 5 plus kungoka this financial year winezi bathiro instead batakuja ngo batsashira yibanza giri yanya. Mr. Speaker, to engaging office eje kwatwa ho ya town clerk na nabanda buchikwataho bathereze ka commitment okurugira report y'ebyesente shomirwe kanso aba bakaba bakozire Mbarira ya biliyoni 5 n'utonyezo mwenda bita haryezi baferirweho miliyoni 2.8 n'emwezi kanso yasasire mukama watenda ya street parking hamwe na miliyoni 5.40 z'emishoro ezibara kubanja Mbarara City Council. And Mr. Speaker, this automatically affects our budget that we are running. So itwenka bakasa tuyino okuto mutokama n'umununga ntushaba habeho okwikizana kwa center na town clerk wa division na meya wa division habeho kwara harmonizing ko yabangwa at least ziyabazwe ifingiro kugeza tuzezo kutenga karunana ziza division abantu bahanse batungo bahereza kuwaving off nka sente za street parking wagira ngo sente zo waziyaho nchimanyisa ngo budget yiti yaba affected wagira ngo kisente za nyamtiyobora nawo ngo baziyaho zebenesha shura amabanja gaba mingi ntuba twaza mu deficit so nchimanyisa ngo turiyo running a budget ehishobobo itakuza kwikiriza ikitubiteka tekere. Report y'ebyesente nabwe nereka ku Mbarara City South Division ekino buremezo mu kurundana sente z'emishoro ahari biliyoni 5 n'utonyezo mwendezi babiri batiro mu Mbarira barundi neho biliyoni 2 zonka ezuru kore biceka 3 na harigana ebyembarira yo mwaka 2023 amakuraga gashakwa Elias Rutugsa.